Assalamualaikum sahabat dakwah Tauhid Bugis. Masya Allah, Alhamdulillah. Memang kekue kaki dekat dari Masjid An-Nabawi. Masjid ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nabi narampe Nabi makada salatun fi masjid hadha khairum min alfi salah fi ma siwa illa al-masjid al-haram. Makada ia rumah sempajang bekoro ia masjid maksudnya inilah masjid. Ia masjid itu lebih baik dari salat dari masjid-masjid yang lain. Sangadinna Masjidil Haram. Ya, tuan narampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lanu ya masjid makada baina baiti wa minbari raudatun min riyadil jannah. Makada pallawanganna bolaku makotopan tu mimbu ya naritu rauda min riyadil jannah. Ya tuan narampi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makada la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Dena wedding dipakare-parepe aleta untuk melakukan perjalanan untuk mencari keberkahan sangadinna lauri telu masjid. Ya, salah di antaranya adalah masjid pada Tuhan rampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memore kaki naure dalil pun Allah Subhanahu wa taala atau padang kaki ya menginjakkan kaki di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.